Mina boy ngwabona wonke ama-material leka sayona le bathu buhle ntwana. Buhle muphi buhle boy? Uhle lwa ngale ma-container ngale zansi. Oh ngale ma-container red mohle bridging. Khohlwa ke sibari ngekubuye lapha ngekubuye boy uthatha ama-charts jo. Lo mdudu ngisesa kancane mina la ngene ngingena negcwale. Ngakaphatha. Usakhuluma yini? Ngiyamngena bo ngizokwenzela i-movie ngishaye operation ngene ngane. Esani khona Paris. Ebuhle phela. Ebuhle. Buhle phela manje esani. Eshawu umuhle sana yabona uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe the day yenza wena yangithola. Negama lakho lakufanele. Buhle, B for beautiful, U for you and I, H for Hannah Montana, L for love, E for Esa. Indaba ufuna njom? Ngifuna wena lalela yabo la eka singirate wena wedwa. We1 be10 ungaba slasa ngibamba kanjani? Man buhle ngikutshela ivalo wena ngifuna ukwenza iqueen yami yase Paris yangibamba kanjani? Ngifuna mina uvele ube uBeyoncé wami ngibe uJay-Z wakho yangithola. La eka singabagcwasela sinayi couple e grand blind yangithola. Plus siyamatcha already yabona si match made in heaven. How kanti wena uJordan olisiho? Awungangitsheli ngepast wena uyi-present tense yami ne-future tense yami yangithola kahle ikusasa lami ngilibona ungikho wena yangibamba kanjani you hold me how manje uthini siyojika lapha eroomini lami yabona sibhonde shayela izinto zama-movie sibhekela ama-movie yabo ngifuna ukwazi nawe ungazi yangithola nothing hectic just nje okay kodwa mina ngithanda u-action uyavuma okay singahamba ke alright shabasa mamazi. A few moments later. Lamza, say my name, boy. Say my name, boy. Say my name, boy. Zini. Why? Izole ufuqamba manga skipani. Itheni wena zenithi budi enganeni. Iza nazo kwenzakaleni. Kanti ngubani mina ngesingithi bathi mission accomplished. Bathi mission accomplished, boy Zini. Usamile umbuzo kwenzakaleni. Azangithi lo mntana ngiyamthatha ngayibhoy. Sithathe bekominyana. Fika lapha samutha ama snacks. Umuthi wena yogurt, umuthi wena chocolate. Nikeze iPC lapha baba ngithi khetha movie efunayo baby girl. Sakhetha lapha lama movie abamacherry. Sasihlekisa into engahlekizi nalo boy lapha. Sibuka movie 30 minutes. Ngithi ngiyambamba baba lo mntwana boy ibele lakhe boy ngathi la nomzamo ukakatha sakhe imbamba bambe mangithi cha mfana ngathi cha la kamini idlamini ngekubuye boy ngisaba dizzy same time imbamba bambe nomntwana ngimuthi lami esingibuzana ngishaya ntwana ngithi mangithi ngifuna ukungena ezweni mina nomntwana ngiphusha so yabo kwenzakalani ngimphinde futhi boy ngimuthi la ngimuthi athi ngene ezweni umntana ngiphusha boy ngabona ukuthi la asiyabuye masibe ngathi shintshe strategy ngamshaya ngezinye intwana akazazi uzibone ema-movie nikuphela ngamshaya nge-50 shades ngambamba la boy ngamenza boy ngambona ukuthi hayi manje sekayathamba boy ngangena ezulwini ngathi Moses ngathi Mate ngathi George fana ngiyakutshela ngambona lo mntana lo yana fana seka screama ngathi uMaria yabona uJesu baba bambethela ntwana yami ngimuthi lo mntana lo ngambona umbamba ngiqinisa boy ne amuzo sekashaya amathangi ngathi ya nginja egame ngiyekuzubuye baba leyo ndaba ukuthi bafike bakushaya isandla lapha bathi khwa izale out nomona wena mfana ngisho emaphupheni akho boy umntana ufana nobuhle ngeke uzumbone boy ngeke uzumbone njayana izale suqalile emfenzazini mina ngithi khwela lapha edladleni before mama zala azongirasela boy khona la ngithume khona mele ngijika la otherwise second half second half boys in nami ngithi ngijike lapha edladleni ngisayophumula ngesixhosa bathi ikhathele ijani